Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ayede. Hawu siyakhuleka nina bentonga yethu sikaJama abetha phansi kwavela ukuthi asiyakhuleka bogasane. Ukade sibagasela siyakhuleka engonyameni yakithi lapha emashobeni indlu lami into yamangu siyakhuleka enkosini iyami ndabe ezitha lapha ogilweni sengikhona lapha la khamba nawabudonda singabafana budlungane wombelebele ningene kahle enyakeni omusha lapha lulunye lapha kumasungana enyakeni oyinkulungwane ezimbili lapha namashumi amabili nesithupha lapha enyakeni yokuqala basho njalo phela abeyenkomo hage yakha lehlahlelwa modabe besilawula ngezinsuku ungaseyizizwe baba mkhulu babadonda khuleke sizweni ubingelele wenze nje yonke into baba iyakhuleka esizweni senkosi yakhuleka emakhosini akithi yakhuleka esilweni sakithi okamhlokombana fukuhla amadoda umlando elebhodo Ntsonsa sithi sesibuyile nathi sikhalela lokho ukuthi engabe sikuhle kanjani unyaka ophelile mase singena kulo musha nje ke akube siyaphila sonke indaba siyixhuma lapha sayigcina khona ukuthi sesikhulekela ukuthi nani nibe nempilo njalo ungena enyakeni omusha. Hawulela bentonga yethu sikaJama sifubuka lapha uhamu lapha benosicwelegcwele umfowasi Mangadini lapha beqhatha isizwe lapha enkulumeni zabo lapha ubaba uDodo uzolivezela yonke le nto leyo ukuthi yini lento lena eyabanga ukuthi kuze kube baba lapha baba ngifuna lapha lenyanga lenyanga kaJini ndomnyama kwesifule ngamahlambeni ngadlwana kwamsweli lapha ngifuna baba ujule baba lapha uhamu nosicwelegcwele lapha baba uhamu ungobani uhamu okanzibe unzibe owaye umne wabo wesilo umpande uhamu kodwa utholakala esetholwa isilo sakwaNodwengu sivusa indlu yomfowabo lo owasala empini kwaSoshangane ethi mayifunga uJini ndomnyama ethi ngimphande unzibe ekwaSoshangane wayesho unzibe uyisekampana uyiseka kahamu fika kusekahle baba ungathi watholakala umuntu otholakala umuntu othole nje lapha uzalwe umpande kamna wabo futhi indlu yomfowabo lapha baba usigcwelegcwele wakwaba ugcwelegcwele waseMangadini lapho okamhlene kamhlekeseke waseMangadini wasala usigcwelegcwele lo wakuyishinga naye kodwa ke emdala kakhulu kuhama ngoba ukuthi uhamo eyibeke ukuthi ngoba umntwana wesilo yena uhamo umuntu nje okhonze esilweni leso besuka lapha uqhamuke seqhama ngapho njongo ubalekela isidumo lapha sizwa lapha baba umchaze iqala bese kuba yimina ezokuhlaba ngombuzi ya lapha la uhamo uphethe liphi ibutho imboza uhamo wayephethe ibutho elikhulu kangaka lemboza ngani phela uyilona imboza futhi umntwana indule umntwana la uGcwelegcwele uphethe ingoma khosi ile ibutho uJini ndomnyama elintandokazi kucetshwa ngoba libuthwe uye kulungile ke baba asime imali lapha ke ngifuna ukubuka ke lapha ngoba umonakalo omningi kaJini ndomnyama lapha echitho uma seqanjwa amanga lapho babe behambe bomceba nje lapha bemceba imsheshelengwane iwela uthwela iyesilungwini lapha la emceba iqabamanga echitho esinye esokuthi ucetshwayo wayehluleka ukulawula kahle ngoba lapha kwazi ngathi kwafa abantu abaningi lapha yini ebangosigolegcole nohambe beze befake ukuthi ingane zilwe noyise bahlala ndawonye ingoma khosi nemboza emzini owodwa kwathulwana uma ke laba sebeganiwe bezini amadoda bengena amadoda ebudodeni abemboza laba ezindlini ezodwa abahlezi endlini ezodwa uma befikelwe umngaba bebalethele izinto lapha kwathulwana sekudinga laba abangasengabafana engoma khosi beyohlala eceleni elindi kuze kuphume lo makoto bethi impahla kumyeni wakhe bese bekubeswakela uma behlala igudu laba abafana cha akasaphumi naye lo baba lona lapha akasaphumi naye lo bathukuthela laba abangamamboza bawubikela induna yabo uhamba induna bese ibiza
usigcwele asizokhuluma nawe khoza abafana bengoma Khosi sembakhulu cha ababaphathe kahle phatha zingane usho hamba bangeswana sigcwele nohamba kule nkulumo le bephikisana bobabili ngenkulumo wathi uchaste kohlanganwa umkhosi wokweshwama lo sakhuluma ngawo sakhuluma ngawo kohlangana vele indaba ibikwe kuJeninindi eseyilamo la ukuthi laba bengoma ababahloniphe laba abangamamboza ugcwele kuthiwa wathi kuyiwa kulo mkhosi wathi akho ndaba ezokhulunywa lapha nikhwele ngenduku nina kwathi makufika nje uNdini wangakukhulunywa lutho kwakulwiwa wakuyimuphi lo muzi wasondini noma kwasiyiwo wasondini lapha uNdini phela lolu mnyama yebo wozababa wasukuthi uNdini olubomvu olumnyama lolo sendlangu wathi kuyalwiwa njalo kwalwiwa kushawana ngenduku kodwa ungagwazwana wathi esuku hamba wathi hey bagwazeni ngemkhonto uhamashana khona lokhuzana uhambo wathi bagwazeni ngemkhonto laba abafana babengakayibi impi yemkhonto babe nje babeshana ngenduku phela laba sebebuye impini zemkhonto lapha bavele bagwabula imkhonto bayigwaza izingane kwafa abantu abaningi sebulawa ngemkhonto baba ke uyabona ukuthi uhambo ngoba sazokhuluma kakhulu ngohambo uyabona baba ukuthi kahle hle angithi uhambo welo wasegcine semini wayibhebhu sibejikela indomnyama uyabona uhambo baba ukuthi lapha waqala khona lapho ukuthi exove lombuso kaCetshwayo yile nto uhambo yathi nje lapha ngoba sengiyabona ukuthi okanti shuthi kahle uhambo kade iqala lento ukuthi exove Khosi lapha wakhona igama elakathi liqhamuka ngakubelungu uCetshwayo engalinambithisi ngoba uhambe emdala uCetshwayo ngokusalwa kodwa uyimbozo uCetshwayo uyimboza ngoba eyinkosi anti beyindlonhle waswakala ekhuluma uhambo ukuthi hayi ubaba wathi singaxabani nabelungu uCetshwayo kufuneka lalele yonke into eshiwo ngabelungu ubaba wasiyale kanjani ukuthi singaxabani nabelungu baqala lapho abangeswana noCetshwayo ngalokho manje uma ngabe uCetshwayo usambekele emthembe indula lapha kanti lapha kodwa baba kulungile uzongiphendula masibuya kuphi ezitolo ihawulela bendlu lami into yamakhosi sayitolo ihawuli labentonga yethu sikaJama sihambe sabuya lapha siyathokoza kakhulu idlale nasilinda lapha baba sihambe seyitolo ngohlaba ngombuzo ukuthi kanti embhekeleni endlula ngoba waye kahle hle yena wayelokhu evele enomqondo ukuthi vele ulekeshekelele umbuso lobukhosi nami ngakucwaninga kwami ngabona ukuthi uCetshwayo wayehlonipha ebahlonipha abakwabo abaxoxisana nje nabe ebabeke ezikhundleni ezithe kwakungelula ukuthi avela asuka zamhluthula ngaleso sikhathi ngoba wayengenawo le nhliziyo yokubulala wayengenawo le nhliziyo emhlonipha ukuthi emdala emhlonipha ukuthi ngokayise kodwa lo yena engakuhloniphi lokho uhambo usigcwele yena ikhona into wena mhlambe wayibanga noJeninindi omnyama laphana angayibanga ngoba lokhu abe umholi webutho elithandwa ingonyama lengoma Khosi uCetshwayo emthandela lokho ukuthi ubhekene nezinto ebhekene noCetshwayo uyabhekana sigcwele nalezi zinto ezibhekana noCetshwayo ushithi wambeka ebuthweni elethenjiwe lengoma Khosi la fana basazogijima njengofasimba watshela uSomtsewu ngelilanga ukuthi yabona ezobikela amabutho kwaba ingoma Khosi nofe abakhombisa ukuthi wathi hey Somtsewu uthi uyolunga kulabo bantu laba kwakuyingoma Khosi nofe lokho owathi mabehlala waze waqamba enye insizwa sebathenjini ngeyibonga uCetshwayo noma sengidlibele kwamanje ngixoxe indoda yakho amagubane lenkandla sebathenjini kolokhuza ngathi kobani ayi Somtsewu ambone ukuthi uyolunga la sekukhatheke impiki impela manje ithi ingoma Khosi cha ngeke thina kuthiwa akubanjwa abafana bakaSihayo besuke kubelungu benikele kubelungu
abesa belungu bezoyithathela bona labafana kodwa bawodlula sifileke uqhatheka kwamagama empike lawo nenkomo ezinyoni emhlophe ethiwa umcetshwa sevuma ithi ayithathwe izinkomo eziqhutshwa beze ngamakhulu ayisithupha zisuke kubelungu phesha komzini athi ingoma khethe ngeke kwenzeke lokho asimeke baba ngifuna la ngifaqe indaba sigcwele lapha ugcwele kuthiwa lapho usigcwele wabaleka waya uhamwathi akabulawa usigcwele yena wayengabulawa ngani ngoba yena uqubula uhamu uwe wathi agwazwe abafana usigcwele wabaleka waya kuphi waya ongoya lapha yana uze buye ngoba lapho wayakhe khona wayakhe lemfule engasemelimoti imfulazana lapho ingena kuhlangana nemfula wayakhe lapho baningi lapho basemangadini bonke kwephume kungema kwaQwabe nje kuQwabe esalapho ongoye bakha lapho baningi emakhasani wonke laba amangadi awusokuze waba khona onene lapho uthi waphuma ungema ephuma kubani ungema phela umne wabo umnayi kaQwabe ehlukene ngone kodwa bazalwa uMalandela Malandela wayesithembu kanti hawu mayikhoza usizazwe yake emlandeni wakhe kulungile ngoba omchono okhanyile bazalwa omcineka bazalwa uMalandela hawu nabasemacineni bazalwa lapha igama lomuntu umcineka kulungile ngizwe ngelila ngithi ngesikhulume ngendaba yabo labantu laba uMalandela ukuthi kahle isizwe sonke into isizwe lesi sikaMalandela lesizwe lesi kulungile kedona lapha ugcwele lapha uhambe ebaleka lapha waze naye wahletshelwa umnyamana wathi hey ukhulunywa kanje kwakukhulunywa ngale ngasese ezikhulwini wacika umhlebe waphuma lapho wangabe saya emakhasaneni wayesesa ngapho ongoya kwathi kuthiwa akuhliwe inkomo zakhe kwasethethiwe ke icala mosuhlawulile wasephuma esakha ezikoshi ongoya lapha banezwe la unezwe la balezwe basemakadeni ngicela wayesethi akabe izwa liphethe kuze koshaya elwandle lapha emthunzini lapha lapha ke wayesebuya ke sizoqhubeka ephathi ngoba makhosi wayiphathi ngoba makhosi esandlwana lapha uyena wakhipha igama sekubhekwane namangisi cha ungaye zoya impilo ukuthethe baba vele inyanga yempilo ngifuna ukuthi mina siqede nje kanti ukuthi wabe sebuya waqhubeka nani nokuphatha ingoma makhosi lo hamu ndini na hamu sekukhuna indaba zempi manje ungasekho ukucucuza waphuma kwaZulu wawucasha kubelungu ufike esandlwane sehamba nabelungu uhamu kanti wakwenza wona lomkhulu kangaka awukhuluma umlando wakhe uhamu waphuma la kwaZulu wayesebalekelani yena unengwa ukuthi icetshwayo akabulalanga sigcwele uzosho njalo bengabuya besho abakusho abanye kodwa uzosho lapho ngoba wathi uyaphikisana nokuthi wathi ubaba singalwi nabelungu waseshiya kwaZulu mase kusema mangisa sesesandlana waye ngakwelu imkhonto ubhekise ekhaya kwabo lapha baba ngifuna futhi okay inhlambuluko egcinene baba ngifuna siye la lapha uma ntatashiya awungitshele abantwana laba bakampande laba ngoba ukhona into engifuna ukuthi uqhubeka ngusekuyo lapha abantwana bakampande laba babe lapha endoda kusuka ababe lapho kuze kusuke lo mpiyase endoda kusuka bangabantwana bakampande baziyo ngoba ngifuna ukuthi kuze kuvele lalo weshishizela indlovele ehlonto ukuthi uyesaba wena bangabantwana bakampande lapha nje ababe bonke laba abantwana ngibalela abantwana bakampande noma ngeze ubasho bonke ngamagama abakhona embaso kodwa wayena madodana awu29 Mpande awubabeke oshingana abazalo Mpande bonke labo ndabuko Dawulamanzi ondabuko uJeni ndomnyama naye uhamuke ube balapha ngiyakuye ezokhishwa ke sebuyisebenzisa kayise kodwa uqhamuka kuMpande oMantantashiya oShonkweni olaba oMagwendu abasobanje lapha omgidlana lapha phansi kongoya omgidlana abasala labo ade bengongqongqoshe bezemfundo abantu mahanana umthonga bakampande bonke lokho ukholotho wosikhotha woziwethu lapha na kwanongoma ematheni ulokhuzana lo nangu phelezwe labantu bakwaMayisa uhamba cha bo usethembele kampande sokuthiwa isentembeni
oh lokhuza lo usitheko yibo bonke labo bonke labo laba ke ababemi umpande ngoba baba ehle umonakalo kwaZulu sizula singene ukudungeka embusweni ukudungeka kombuso wakwaZulu lapha yana umbuso odumekile osunoqhubu sizokwela umuntu hlehle owenza umonakalo omkhulu ubani udingane nobani nomkabayi udade wesizwe sizoqhubha masibuya lapha nezitolo ihawuli nabendlula abantu amakuzama sayitolo lapha hlala kanjalo nje ningahambi ihawula bendlula abantu amakhosi isichela phezulu undini ulubumvu lapha sizizwa manje sizalwa ehindle ngokhulukhulu bethu baba lapha yana ngihambe ezitolo lapha ngikhuluma ngobani ngomonakalo ukuze kube nomali ongaka kaZulu lapha baba abantu bakaZulu baba beneqisi kwafanele bebulala umkabayi lapha bebulale udingana bebulale bonke laba babebulele ilembe zona induna lezi ezafika lapha noDumehlezi sengukhishiso yinoko lapha na ubulawa loDumehlezi ebulawa yilaba abantu laba ngoba angikhumbuli udingana wakwahlabana ezimpini njalo ngiya embusweni wakwaZulu osunoqhubu ulwengulube osudungekile uthi into byami ungena nje lapha na vele umbuso wakwaZulu unjani usunoqhubu lwengulube amanzi adungekile lapha ngela khona ingonyama yasondini ujindo omnyama lapha kwafanele lapha kubulawe udingana kubulawa umkabayi izinduna lapha labona omdlaka laba nondlela bonke labaqhawe lawo uwabale ake kwafanele lapha bona bengayi ukuthi lapha kuthiwa abakhuleke la lokubekhu bekhulekela ubala kwafanele kubulawe laba abantu laba ukuze kube njani ukuze kuqonde into ngoba kwafanele bembulale udingane bonke labo omhlangana nodongweni bonke labo bakhalela ukuthi kubulawe ilembe la bese bethatha nje umpande bembeka ehlalweni ngoba babe nolwazi oluphelele ukuthi umpande vele leyini ibe umfana wengonyama osondele kuye udibulwayo ingonyama unoDumehlezi lapha yana lapha la futhi ubufakazi balokho into engiyikhulumayo into eqhamuka kimi umbono wami lowo akuwona umbono womlando nombono we-television lesikhuluma kuyona yimi mina engithi kwakufanele izinduna zibulale laba abantu laba bese bethatha umpande bembeka lapha ngoba ngisho ukuthi baba lapha umpande uze lapha bekudingana nje lona udingane ngoba vele uhlala ehuda vele ngokuthi liyivaka lapha uthi akubula umpande njena lapha sebethi bona laba okukhulume ngawo wakini ukuthi ulokhuzana undima uthi wada kabaleke eyokhosela emabhunwini lapha yana umonakalo mkhulu baba lapha owenziwa zinduna lezi kwakufanele ngabe ibulala la abantu thatha ubale zimbeke ehlalweni lapha ngoba ngumbale simzingela nje lapha ubale kuya lapha ingoba kunjani vele uhlala uyesaba futhi lo muntu lona yabona ngoba futhi ulikhwangu akazali lo muntu umpande ilembe belingathi uma ngabe kubona ukuthi umdlunkulu umumethe eneza umpande ekhishwe inkomo lotshole leso sithole salo umuntu lowo uyabona lapha nababa umpande ugijima nje uyocasha lapha nje emabhunwini lapha ezesikela amabhunu izwe likhulu kangaka lapha imisebenzi kabani kamkabayi nodingana lapha nababa yabona angazi baba noma ngiyaphazama noma lapha umbono wami lokuthi lapha umonakalo omkhulu sizisilawula laba nje laba abantu laba bedli izwe lakaZulu lonke lelembe indaba kabani kadingana lapha baba ngamsole ngeke ngimsole baba umpande ukuthi ebaleke ucasha lapha ngoba ngabe ngempela isizwe sakaZulu asikho sibulawa yilokuthi baba ngene lapha kumbono wami baba lo njengomfana ngilapho nami ukuthi akekho umuntu ongasola mayebeka umbono yebo ma ungafanele awuthathwa lo mbono kodwa ufanele ukukhipha umbono ubaba mkhulu wami lo msho undima naye kuba akabanga nawo lo mbono ukuthi indlela sebenzisa lokho ngabo ubukhosi kwaphela nyanya yebo asizukukhuluma ke baba ngomlando wakini ukuthi lapha siyazi ukuthi undima ngoba kudlule ukuthi undima wathi wena ndlela tshela lo engeze uzobonga lezi inkomo nje yebo
bakabaleke lo baba uyawubona imonakalo ukudungeka kumbuso kaZulu ukuthi udaleke kuphi njengoba kade ngikhuluma nje uthini wena ngakudungeka kumbuso kaZulu ngoba lapho ucetshwayo nje useshaya imithetho emide engaka osomtsewu sokunabameli kukhona lo ngo-Osborne Melmont lapha ngojantolo lapha kusungumZulu ngayo yonke into uze kwaganisela kodwa uma ngabe sekuqala ukuthi lapha la kusuka impi lapha ibhamu lezi sasithola kubani kuwe uJantoni yena wayehamba eyoncinga ibhamu la zithengwa ngeinkomo la leScotland yebo zithengwa ngeinkomo lapha yana kodwa uwenze njani manje usethi mase kusuka lempileni useyabale uhamba labantu abazoma u2000 uhamba labo babona sebeyimpi ngapha kithi uyabona baba asivumelane ukuthi umonakalo omkhulu wenziwa yini zindula ngokuthi kwakufanele kubulawe laba abantu abasebethe ukuthi hawu la uNodumela ezibulewe akubulawe labantu abamathu bethe nje bebulawa nje bese omdla bonke laba olokuzana bese bethatha umpande hlala lesihlalo leso kuba vele ilembe belikuthanda uthini lapho baba qiniso manje awungene kulomonakalo kaMpande ke la uMpande ke manje ngoba abaningi bathuka uMpande bathi wathengisa ngezwe ayikho baba into engayizwa uMpande lapha ayikho into engayizwa ngoba uThixo acela ngempela lapho ukuthi kuze kunqobeke lesi singa engasodingana yingoba uMpande enjani engeke ekwazi ukuthi ngoba isizweni ngizisele ngapha kudingana uyabona lapha ingacela amabhunu enze njani ukuthi awamlekelele kubulawe udingana lona lapha yana uMpande baba ngemsoli lapha la mina umonakalo awenza wona imubu baba uqale lapho ke uqhatha qhubeka lapho cha ngeke asoleke uMpande uyaboza baba umuntu osecaba ngehle usuhlaziye wahlaziye engqondweni ukuthi cha kafanele uMpande angasoleka kuloko kuba walisindisa ngempela iswe yebo akusho ukuthi ngalokho abelungu base bekhombile babeke lapha bathathiswe alihambile izwe likhona baba ke ngena lapha emonakaleni ke uMpande wakheke manje uqhatha ini ingane awuhlale odabeni lokuqhatha izingane zakhe lapha ukuthi kahle hle yini inhloso yakhe beqhatha ufuna kugcotshwe bani ukuze lesihlalo lapho naye wayesedidekile emqondweni wakhe ebulalisa izingane zakhe ethatha ehlale kule esethandwa unina esethandana nina walena kakhulu kanti sekuze kwazi iwombe ezintana lo uJinini nomnyama uyakhomba ukuthi umuntu wasidungwana wawumkhombile ngoba wakhomba unina wakhipha inkomo zaya kwaZungu lawo lobola kwaZungu usho semkhombile kanjalo umnikazi weso libumbile laba la kwaZulu ushaka lo kodwa kube khona abanye abafowabo kodwa thatha intombi le wayilobola yakwaZungu yasala ucetshwayo ihawulela bentonga yethu sikaJama yabetha phansi kwebudaka iyayikhipha esholo bomvu sube siqhubeke ngeviki eliza ngoba vele inyanga Jini nomnyama yonke lela nje babafayelisa baba siyafalelisa bantwana besilo sakithi emashobeni sizobuye sibuye ngesonto elizayo yabona Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi